Weekly Crime Report. Surgeon Records. G1 Solimakamu Channel. Hilega G1 Solimakamu channel lenga number 1 misava hinkwayo ku mtisela swilo swa xiyimo xa le henhla yi tlula ku swi chanela hinkwaswo leswi nga kona la amsaveni aka camera ena Timothy Miyambo mieni wa hina Surgeon Records va kona Surgeon kombela mixewa ta vangiseli riperile va yingisela ka channel ya G1 hamlosa hinkwako la mi nga yingisela mi ri kona ka madyambu ya siku ra namuntlha. Surgeon loko ni kha ni landzelelisa kwalomu ka ti social media na hinkwako lomu vanhu va famba va vulavula ko va kombisa ku tiposo ta xiphorisa ti humile ku nga va ku ri ntiyiso fika kwihi. I ntiyiso G1 hi vulavule hi swona masiku ndzhaku kwala ka channel ya n'wina. I ntiyiso tiposo ti humile sweswi ku na maendlelo yantshwa ti vitaniwa e-recruit. Okay. Maakatiko a nga va nga swi twisisi ku swi vula yini. Yeah. Muthori I teke xiboho xa ku va swi va hi ndlela leyi ku ri xikongomelo xa ku papalata swivilelo kumbe xa ti-complaint leti taka to huma aka vaakatiko. Okay. Nkarhi lowu nga hundza loko ku karhi ku endliwa kumbe xana hi karhi hi thola hi minkarhi leyi swivilelo leswi salaka swi ta endzhaku hi leswiya swo mina ni yise application ya mina mara a ni foneriwanga. So muthori sweswi I teke xiboho xa ku un'wana na un'wana la a nga kona a apply hi n'wini a tlha kuma nhlamulo ya ku xikombelo xa yena xi amukeriwile kumbe a xi amukeriwanga. Kambe hambiswiritano G1 hi tlhelo rin'wana swi hi pfuna ku vanhu va famba mimpfhuka yo leha va ya yisa swikombelo swa ntirho. Xikombiso mi kuma ku hikwala hi nga koho ka n'wina ku ri na munhu wa ka Mhinga a fane a travel kusuka ka Mhinga a tatisa application aka Malamulele kumbe xana mi kuma ku munhu wa ka Nsavulana a suka tisa application a Giyani se a ri kaya hi data ya yena swi vula ku ta swi kota ku va a yisa xikombelo xa yena. Kambe vayingiseri a va tivi leswi endlelo ku ya amahlweni ra ha rona rerera ku ta tsariwa psychometric test ku ta ya ku ya tsutsumiwa ku ta yiwa ka interview ku ta yiwa aka ti-medical ene a va tivi leswi ku va munhu a yise xikombelo xa yena a tlha kume na angulo luwa wu vuyaka loko xikombelo xa vona xi amukeriwile va tlha va swi vula kahle ku application have been submitted va ku nyika na reference number. A swi vuli ku loko G1 mi kume angulo walowo mi ta vitaniwa ka ha ta tshamiwa ehansi ku hleriwa ivi ku langusisiwa ku I va mani lava va qualify ku remember G1 ku ka nkarhi wa sweswi a hi languti ti-criminal record a hi languti ku munhu pregnant a hi languti ku na ti-pending case un'wana na un'wana a tisa ku xikombelo xa yena xa ntirho xa tekiwa xi phachiwa aka system loko fika nkarhi va ta vitaniwa. Hi lava ku la ta hlohletela vantshwa lava nga ka malembe ya le xikarhi ka 18 ku ya fika ka 25 hi vukhale ku va va yisa swikombelo swa vona ko ringeteriwa G1 laha ku nga na laki munhu a nga ku tivi hi nga ti byeli ku a ku thoriwi ka thoriwa swi ta sungula hi vona. Kambe nga tiyisisa loko tolo provincial head spokesperson Brigadier Hlulani Mashava va karhi va vulavula aka tin'wana ta radio va kombise kahle ku swikombelo leswi swi nga amukeriwa swi famba kolomu ya ka va 150,000 leswi vula ku namuntlha sweswi hi vulavulaka swi nga va swi karhi swi tsutsuma aka va 200 something thousand leswi munhu a ti byeli ku ka 5,500 leyi lavekaka kumbe 5,000 liya xa mina xikombelo xi ta wela kona. So I ku va hi ti byela a va swi tivi kambe a va papalati ku nkarhi lowu ku na vanhu lava sweswi makhamba hi swi tiva ku va sungule ku la ta scam vanhu va ta ringeta ku la ta tendla hina ku nga ri hina a va be careful swo tala hi ta swi hlamusela vhiki leri ta kambe ha tiyisisa sweswi ku switano lexi va xi endlaku I ku va va nghena ka website ya hina www.saps.government.za ivi ke va choose career yi ta va pfulela ivi va create profile thereafter va ta fila form liya ya fana na yale yi firiwaka loko va yi fila hi ball pen kambe laya yi va yi ri ka computer I ku va chela mavito ya vona. Matric certificate yi lava munhu a ri na barcode a tlha hoxa na barcode ivi ke a tlha nyika na certificate number nkarhi walowo system yi va yi verify ku hi yona matric certificate na qualification yo sungula leyi lavekaka I matric certificate ku nga va ku ri higher certificate diploma kumbe bachelor swi vula ku va munhu a khome sweswo wa qualify ku va a apply kambe loko nkarhi wu karhi wu ya loko ti nga si pfala hi ta va hi karhi hi va hlamusela kasi hi ku gimeta leyi aka Malamulele I ntiyiso vanhu va ha submita tiposo ta reserve kambe a va swi tivi
a ku nge foneriwi munhu ka nkarhi wa sweswi swo tekiwa swilo leswi ya swi submitiwa ku fikela loko muthori a ta decide a ta vula ku sweswi ni lava ku la ta fonela vanhu kambe lava nga ta va yise swikombelo swa vona swi vula loko ku ta fika nkarhi wa ku swi ximfumo ku fanele ku laviwa ma-reserve va ta langusa aka swikombelo leswi nga ta va swi amukeriwile loko swi fika aka malamulele a swi tshama ka malamulele swa hindza swi ya a district laha swi fikaka swi tshama kona na district coordinator ku fikela loko nkarhi wu ta fika se ku ta nikiwa xileriso xa ku vanhu va sungula ku va va foneriwa hi leswi a nga ta va tiyisa swona. Okay, kumbexani hi nge se pfala Sergeant ne ni kombela ku ri mi hambanyiselanyana ka swa xiphorisa na leswa ti-reserve. Okay, swa xiphorisa loko munhu a tekiwa i tekiwa a thoriwa permanently ku fana na mina ka vu-reserve i munhu loyi a ngo ya a ti nyiketela ku ya pfuna maphorisa ku lwisana na vugevenga a ku na peni loyi horiwaka kambe loko va karhi va tirha ku na ku muthori nkarhi wun'wana a pfa loko budget yi pfumela va endleriwa swin'wana leswi hi swi vitanaka i special duty swi nga humelela mi kuma kan'we endzhaku ka 6 months kumbe kan'we a swi na period loko budget yi pfumela mi kuma kwalaya hi la muthori a pfaku a va kumanyana swihanano kambe reserve i mbala uniform ku fana na mina na mani na mani la nga phorisa ene hi na reserve ku ri sejeni hi na reserve ku ri warrant hi na reserve ku ri captain se va hlohleteriwa vanhu ku va ya va yisa swikombelo swa vona hi timhaka ta ku loko hi karhi hi tirha na yena laha swa pfuna swinene hava screen hi cheka na ti-criminal record ku va hava na se swa va pfuna na loko va karhi va endla swikombelo swa mintirho aka tindhawu tin'wana hi timhaka ta ku va hetelela va kuma na personal number liya ya va pfuna swinene. Hi khensile swinene loko mi ri na swin'wanyana swivutiso mi nga swi tsala kwala hansi hi le ka G1 Solimakamu channel hi khensile Sergeant Rikhotso hi khensile cameraman ya hina Timothy Muyambo inkomu. Weekly Crime Report Sergeant Rikhotso G1 Solimakamu channel.